enega posebnega igralca, čeprav si želim, da ga ne bi. To je namreč Mario Šelik, serijski morilec, ki je pobil kar 50 ljudi. Tako. Našla sem truplo. Prosim, pridite čim prej. Ja. Da. Prosim. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni, detektiv Pavković. Saša, veseli. Kdo je bil v muzeju na noč umora? Samo jaz sem bila. Ste prepričani? Da. Bomo preverili te informacije. Dobro. Bo rekel, da se še vidimo. Hvala vam. Ja, tu sem v muzeju in nič novega. Pogovarjal sem se s Stilko in je rekla, da je bila sama v muzeju. Sama v muzeju. Prišel sem nas aretirati. For the rest,